Ajmo udobno se smestite u meditativan položaj i možete blago ispomerati mišiće lica, napraviti nekoliko grimasa, stegnuti sve mišiće u telu i opustiti kako biste bili što opušteniji i kako bi vam bilo što udobnije. I jedan dubok udah i opuštajući izdah. I osvestite kako sa svakim udahom energija puni vaše telo, obnavlja svaku ćeliju, a sa svakim izdahom sve napetosti, tenzije današnjeg dana odlaze. Pripremite se u mislima za 3 zvuka OM. Dubok udah od stomaka preko grudi kroz nos. Potpuni mir i potpuna opuštenost. Pa vašu pažnju preusmerite na dah i izbrojte 11 udaha i izdaha na sljedeći način. Ja udišem 11, ja izdišem 11, ja udišem 10, ja izdišem 10. I nastavite svako u svom ritmu. Ukoliko neka misao prođe i izgubite broj, samo se vratite na početak. Polako završite sa brojanjem udaha i izdaha, bez obzira gdje ste stali. I vašu pažnju preusmerite u prostor ispod pupka, prostor reproduktivnih organa, kreacije. I ponovite u sebi mentalno: moja kreativnost je beskrajna. Moja kreativnost je beskrajna. Spremna sam da budem majka. Spremna sam da budem majka.
I možete vizualizovati svetlost narandžaste boje u ovom prostoru. I sljedećih nekoliko udaha i izdaha vizualizujte kao da dišete kroz taj prostor. Polako završite sa vizualizacijom i vašu svest usmerite na telo. Osvestite dodirne tačke
tela i poda. Tavanicu iznad vas i prostor u kome se nalazite. Produbite i proširite disanje i sa sljedećim udahom pripremite se za 3 zvuka Om i Shanti mantru. Dubok udah od stomaka preko grudi kroz nos. I Shanti mantra. Om Shanti Shanti Shanti.